adda naangay nga uram apo iji diskulandya iji tapsilugan ijay napantayo nga kinita apo so deto kete abay nga man nga nauramanin ay as apo kadigito kagadwati ito nga tunno ela tay apo planwen tayo nga nalaingen no anat ti ubrayan tayo deto diskulandyan because the Diskulandya was created during the term of my dad being the mayor here noong 1980. He relocated all of these clubs in one area tapno alalis tumabantayan nila po yung sad to say di ito infrastructure met idjay na poket medyo dumaanin ken it's about time nga kitaan tayo ti pangitransferan tay kadokada na po at 25 years dito yun hamla nga 25 years 40 years 45 years yan na po nga dito diskulan siya ket 45 years ago apo dito red district tayo ket adayo pay lang digitoy sentro ket tatan ket congested ti sentron ket hang suitable detoy diskulandia tayo itoy barangay 1 na po so I hope and pray makita tayo detoy long term solution na met detoy diskulandia tayo na po tapos